Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Berman Lagasmi. Marka takatau tu kipak dari ngikuak babi pinam syalam bakla dan lele rian marka tma mentah kalong back kiseng sain partai baroh Prah ia ke Voice of the People Party narki tipshai balar ke Voice of the People Party kawan hagabor kadon ke jingma ka bakrau ia kitu terlasin syari diri namar balai kitip bagi dei maki ki balong ka tauba bagari ke jujan kong nilai mentah keleng-keleng ni prishai ki paidbah ngau paidbah hidiban suatu ke political party ka party kamdei tang ke uniform kumbadon baong manu remanu kamdei tang uniform ka party ke bendan ni nongrim ke basam ke bendan ke thong ke basai ke bendan ke nongram ke ijnai ke bendan ke jingkit pri ke bastat ke shampang kata ke di party marwai himla bani tawai po district council marwai himla bani tawai po assembly ka bajuna ngi don kam kandriwot ke bendan ke juk ke jimut ke juk ke jimperkat ke juk ke nongrim ke juk ke thong bagindan as apo district council bing tawi ki an nam ta jung kabatuna ngi don kam life wingut ke bendan ke juk ke jimut ke juk ke jimperkat ke juk ke nongrim ke juk ke thong bagindan assembly man tawi ki an nam ta paidbah marwai himla bani tawai paidbah ta keleng ling baga jikai ji ulak sutu o pleng simet le ma tawan upai ba Allah sedang menkeli jikeli di kertong simet da job relation apa sejak punya trip apa kadang-kadang ke jingkeli ke upai ba Allah sedang menteri adin dua sutu ba pleng marui kadon ke jing persyang ban pensan jubor baka syong ho priu ndai hang parti oh mi upriu bapiang ubapha ubaparia parai ha ubadon akodon prom ubalamang balasta nilai pelek jumut kayu priu nyepo asyuk bantip ke parti ayu kale uyale nak kenu ke parti nyem terus lai kamne tamang ayo priu kopian kata kolong berkom pekat jigi bubun de hangta nomor kata teng yi pakala kun ki paidbah bagi la pelek jumut ya priu ni klet bagi don tam ya ke parti kajelami kali aku bakalang kala-kalang kejela ke duktam hagi tansya tei lami kamne tambah ke duk kala kitram Kau Chief Minister juga jelas megahnya. Uberi nak seng NPP. Kapayala megahnya sarkar ringkat begini kiwei pati seng. Hakane ke sarkar sendrop. Ulah kelalong uwei ni Chief Minister ke berus patam. Hakari India. Ulah rumah ke tup tu kisi pawat. Chief Minister ke berus patam. Kelara mentah umi uberi ubapah, ubapiang besar, ubaparai, ubapiang lu dan sedong. Ulek yelek na ke NPP. Dan mentau iu bengin penyum bau tau Chief Minister ruang uspak yang ini tak bakal jelak lagu. Kalau kan tambah binong. Oh konrak tonangnya kemai spak mana untungin pak semegi ni weh ini. Ubalik kerjaan ni. Makanya apa sekutu? Baka parti kalau nggak berdonkam. Bangin pensong nongrim. Ngajuang ke cabang lek. Uwei usoput upenput ya ke syangso baroh kowe. Ini dia. Uwei usoput upenput ya ke syangso baroh kowe. No wood you to soput you put you to soporo. Kumno uwei usobha unlek penkela unlek penbha ya ke syangso put baroh kowe. Kumno uwei sobha ila unlek penbha ya ke syangso put baroh kowe. Hingga saya beri babak kat nono, lalu oleh yang parti kabamnong kam dan jimut tang sipor uniru ulah kelarong. Dari nama kata kata orang hikai, ni pun senutu iki paidbah. Bakal dia kata kaba penong iki ni kiseng san partai, bagian persyang menyalam paklayu paidbah ban kena lai pujat. Kenang bagan mi kata kajut artin kajut paidbah ia ke Voice of the People Party.